Kenapa nangis dia? Kenapa dia menangis? Karena mau tolong dia itu. Tangannya kejepit. Iya, bilang. Bu, masak dulu sperminya, Bu. Untuk Efraim, Bu, spermi rasa spesial doer mardeper. Ini rasa Indomie mardeper. Ini rasa Indomie pret. Ini. Ayo. Ayo. Ayo anak bapak. Cok. Habuduk, parjing. Habuduk, parjing. Ya. Aunya. Uya. Mana ya, Bos? Bang. Hahaha. Mama. Oma. Oh.